अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 4. hadis sabagı Allah Cana Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de suyu. Hazreti Anas radıyallahu anhu suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de intimen kudoyi ayet kanin rivayet etet. Salasun man kunna fihe vajada halavatul imane. Sahih al-Bukhari Kitabul İman. Özünde tümen kudoyi üç nerse keziken adam iman tatulugun sezet. Alardın içinde Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetken en galgaçki nerse bul. En yekun Allahu ve Rasuluhu ahabba ileyhi mimma sivahuma. Allah Cana anin Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem har biri adamdan da har bir nerseden da suyukumduruk Cana suyukturuk boluşu kerek. Mundan malum bolgondoy iman tek ozeki bildiru je tek sırtından baykaluçu amaldarga ile baylanıştu emes. Tezkerisince jürokko Cana jüroktogu sezimderge baylanıştu. Eğer bir adam dilinin Müslüman ekinin bildirse, sırtından İslam'den buyruktarın atkarsa, birok jirogundu Allah Cana Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga suyusu bolboso, özünün juvaiminin baldarın köbrök suyuso, akça Cana mal mulktu köbrök suyuso, dövlet Cana baylıkte köbrök suyuso, özün köbrök suyuso, mizam jaginan al kişi Müslüman ile de septelinit, sırtından karaganda da al Müslümandardan ile septelinit, birok emdigiçe al kişi iman damen tatkan emes. Çinnigi momen dünyadagu har bir nerseden da, har bir adamdan da köbrök Allah Ta'ala'nı suyut. Allah Ta'ala'dan kiin al suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de suyut. Al çinnigi momen. Al imandan çinnigi damen tatı valde dey bergile. Buluçun suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biske tümen ku duanı yürütkön. Allahum arzukuna hubbaka. Ey Allah biski öz suyungdu kudum biroga rızk berilgendeyi elle tartulagın. Ve hubba man habbaka. Cana biske seni suygun biron suyusun tartulagın. Ve hubba ma yukarribuna ila hubbeka. Cana biste saga jakenda tuçu işterdin, kepterdin, nerselerden suyusun biske tartulagın. Allahum acal hubbaka ahabba ileyna minal ma'il barid. Cana saga bolgon suyustu biske muzdak jagimdu sudan da suyukumdu rok kılgın.